Bishalghar bekaste fa habanogo Tripura Civil Service Association te Bishalghar bekaste naikol phangni luajimung bai Songchakha kotor thirmani shikhatai Panda sengai renai engai Manjakha Hasani Montri okra Professor Dr. Manik Saha kokti shalni diborni damchini tamai shoti thamchi tamani jorawo sai Manjakha hastewo thini belaike bial nukjakha aboni bagai o bial no supungnani bagai juda juda hodarak bodolni simi chengai joto tongkosong lukurokbo sekangai failekha thire laithani habangtai private sakham rogobo thini belaike bial nukjakha thini bial bai borokni langma ariwi mano abono nasigino hastani montri okra Professor Dr. Manik Sahani dagi mumbai salbrumno kami amsani simi chengai hangkortei doliwo thini bial nukjakmano supungnani bagai tangbutang naharei aboni bedek engai kokti salni diborni damsha tamai shoti thamchi tamani jorawo Tripura Civil Service Association te Bishalghar bekaste naikol phangni luajimung bai Bishalghar bekaste pa habanogo kaisa kotor thirmani shikhatai Panda Songchakha o Panda o Manjakha hasani Montri okra Professor Dr. Manik Saha bonokari tongo MLA Sushanto Deb MLA Ontara Sorkar Deb Pradesh Bharatiya Janata Party Juba Morchani Kasku Nobadol Bonik Sibahijola Hangkorfa Sondip ar Rathor Bishalghar bekaste pa Binoy Bhushan Das Tripura Civil Service Association Bishalghar bekaste committee ni Kasku Tangphang khobai kubani adongrok o Panda Sengjakha bufang busawo tui lumani bisingtei o Panda wo lamsokmani kok narakha hangkorfa Sondip ar Rathor aboni yagulo hasteo thini bial supungnani bagai je motha samong khlai tongo borokno habang subanai hanibo sajakha kereng thayo kem khlainani bagai je khlaina tongmani haste habang khlai thangnai hasteo thini bial kri khlaiei lukulokno thei manthogrmani bisingtei hasteni joto lukurokno tongkosangtei sakaham tonmani bisingtei no hasteno samsanai hani kokna rakha hasteni montri okra Professor Dr. Manik Saha এটা আমাদের যারা আমাদের রক্ত সঞ্চালনের যে কমিটি আছে তারা কিন্তু সেটা বিভিন্ন জায়গায় খবরাখবর রাখেন যে কোন জায়গায় সেই সমতা রাখা প্রয়োজন এবং সেইভাবে ওনারা ডিরেকশন দেন। আমরা অনেক দানের কথাই শুনি, বিদ্যা দান থেকে শুরু করে চক্ষু দান থেকে শুরু করে আমাদের শরীরের লিভার দান থেকে শুরু করে কিডনি থেকে শুরু করে সমস্ত দান আমরা সবাই জানি। বস্ত্র দান আমরা শুনি, শিক্ষা দানও হয়, কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে দান সেটা হচ্ছে ব্লাড ডোনেশন, রক্তদান।